Ni mambura ma ukungwiri wa muthi wa aruti wira uria makoretwo metereire na hiki kinene mari na matanya manene ma kuongererwo micara o undu umwe na kugacirithirio kwa mirutire yao ya wira. No na thutha wa wetereri uyu matungirwo ni kimako thutha wa president kurikia ndumiriri yake atagwetete cigie nyongerera ya micara mwaka uyu, undu uria utigire aingi ao mainamite ngoro makiuga matinagia na undu wa gukungwira kuona riu ona garama ya muturire ithiete na mbere na kwambatira. Ukiangalia nyuso zao unaona kweli hawana furaha kwa sababu ya vile rais ametoa hotuba yake. Hakuna mahali ameangazia kuhusu mshahara yao, na tunaelewa ya kwamba gharama ya maisha imekuwa juu na mfuko pesa yetu ya mfukoni imekuwa chini. Ni ile ya kushika tu ya chakula mkononi unachukua ukiweka kwa mambo ingine naisha. No na kuri oguo arutani mauma na undu wa gukenera thutha wa president kwanirira thirikari ni igite keheri-ini ciringi bilioni 1 iria ikuhuthika hari kwambateria arutani ngathi guku makinyita mbaru kweherio kwa magoti hari mbeca iria andu makoragwo magitinio cia tunyungu. Promotion ni jambo ambalo linasumbua walimu sana, kwa sababu kuna wengine wamekaa miaka nyingi bila promotions na roho zao zinadhoofika. Tumefurahia kwamba pension na gratuity, pesa za wazee wanapopewa pale wanapostaafu, isiwekwe ushuru. Iwe ni mwalimu, iwe ni mfanyikazi wowote ambaye amefanya kazi miaka 30, 35, ameretire, hizo pesa amekwako akiziweka kidogo kidogo kwa ile mshahara ambayo anakatwa ushuru. Taro mundu aikorwo araheo retirement benefit ya kindu 6 million ukaigwa 30% ni ciehera in terms of tax. Na no mundu aturaga sivaga mbeca ici nigetha ikahota kumuteithia ukuru-ini. So you end up paying a lot of money to the government, the tax on taxation. No ruhoro cio niwe herio ginya graduate itucoka gutaxo. Ithu tukoragwo tukidil na kindu gitagwo collective bargaining agreement iria riu niyo defendaga micara itu. Koguo gakora ona twero ni gukuongererwo na 10%. Ithu hau tutigihota gututeithia. No na gutuika president dananirira kweherio kwa igoti ria nyumba ta uria amwe a aruti wira makoretwo makiendekithia. Arutani aya oro undu umwe na kiama kia FKE ni magaithiriirie njira njeru ya kurengwo magoti kuma kuri mishara yao. Uhoro wa gutinio mbeca ici cia SHA na housing levy ni iretinagio thutha wa igoti ria rengwo, ni tondu makoretwo makitinia hari mbeca ciothe iria mwarimu araheo, transport allowance, house allowance na mushara. Riu gakora mwarimu ni aratinio mbeca nyingi muno. Today court agreed with us should be based on basic minimum wages, which we've been asking for a very long time, and to look at the take home pay for workers and also the states of industry today, which needs to be supported to be able to realize the gains that businesses are said to do. No na kuri oguo arutani ni moritie thirikari imatangikire niguo mahote kuona motungata mogima wa mwiri makinyaniru, makiuga insurance iria marugamirire ya Minet ndikoretwo ikimatungatira na njira njega. Maya mauma mambura ma keri ma aruti wira rungu rwa President William Ruto kwaga kwanirira nyongerera ya mishara. Aruti a wira a makambuni mainuka mothio mao mathitete kuona mekwirigireire ni gugukorwo na nyongerera ya mushara iria itanahanika. No kuri amwe a aruti a wira ta arutani mainuka mothio mao makengete ona gutuika kuri maundu makiuga thirikari imarumbuye namo. Ngiribotera Kameme TV kuma kiharo-ini kia Uhuru Gardens guku Nairobi, ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.